May sa akmet nga OFW ditoy Hong Kong. Bala sa ngakpay, iswa asyak timang papaadal kadagiti dua akakabsat ko. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko nga aging gaita ket kasla nagrigat pailaeng nga aklonan. Padas ang nagbalin aleksyon kanyak gapu itipan nakapasakit ko. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Kumusta ti trabaho minsan? Okay lang, matinsan. Iso na lang ta medyo maikawaan. Ay, nagrigat gayam at talaga ti mayadayo iti pamilya. Ay naku namon insan. Ang manyangi nga rod. Talaga kasta ti biyag. Matay tayo met nga miniti bisen. No saan tayong agtrabaho? Ay, huwag nga rod itaklaan ang maawatan tirik na dagiti OFWs. Isugayang apos iti social media. Wen day talaan nga min ti liwliwada dito'y adayo. Ti ag Facebook, wenno ag TikTok, ta dito'y da mairwar dagiti anak akan tirik na ako nada. Sa bagay, awan met ket iti dakas na no ag karapost da. Wen, ngam no maminsan, masubsubraan mat ngamin dagiti datuma. Danda ni ipos da mat amin ang ama ipapaniti biyagda. Day talaan nga agpaisoain san. Di damot din amo kontronan. Basta da siguro i-post da. Sige, post da lahat na na-post. Hay, wen nga rot Hangam saan man kit di aday ta ti pagsaritaan ta insan? Jay man kit di pagsaya ata? Tapno sana sayang ti katay talitoy sumanao? Kunyara da, sikantong mga mininsan, sa balimot nga agpayson tinagturungan ti saritaan ta. Aday tan ti order ta. Mangan tapay, ta ituloy ti agistorya inton madamdama. Itaman pa'y anasapa ka anagawed lakay. Wen ata, kaslag tudumat nga miniti na pizza. Isa dinardaras ko natin nagawid, bakit? At kapi ka kaday ta itimplaan ka. Wen man bakit? Mabit lang nga raw tamang timplak iti kapem. Ay, wen gayam. Imawag ka din ni Loren. Saan pa'y mat? Apay, adda ka di ibagam ken kwa na? Mangibaga ako maitigatang ko iti abunaw. Abunwak man na iti mulak agawad ken aba. Tapno lumang tuda. At tuyan ti kapem lakay. Agyaman bakit? Ay ket ibagam tua inton umawag lakay. Wen man, maring nga dapay nabatay a kwartana. At damot siguro tadi namot ipawpaw it amin ti sweldo na. Masigurado nga agurornong matlaang dayjay. Ibagam tuman nga raw no umawag takasaritak to ti anak ta bakay. Wen lakay. Ibagak to kan ni Joy tawagan na ni Loren. $246, 47, 48, 49. Dayjay. Hay, dito'y matlagayam ti ayan na. Nagri ko sa klagayam itay. Sorry, miss. Sorry. Inton maminsan, ti pagpag na amlaang ngamin ti kitaam. Saan ka at tumalangkyaw, tapno di ka makadungpar iti padam amagmag na. Oh, kabayan. Wow, Ilocana ka. Pasensya ka na. At kami birbiro ka. Iso ako naman tumalangkyawa kita eh. Diyak ingagara ti mang dungparking ka. Pasensya ka na talaga, miss. Okay. Sige, nagdardarasan. At ang aming birbiro ka. No kaya't mo, tulungan ka namang biro, miss. Ay, ay, sanan. Nakababain matkan ka. Agyaman naklangan, sir. Mabit lang. Di ka agsara ititalan ko, Aglisi ka, tamagnaat. あ、mga no, mabali na maalat yung number mo. Wano ti Facebook account mo. Anya?
Kaya't ko ngamin ti bumawi. Gapoy ti pan nakadungpar ko ken ka. Iso na lang, tagdardaras ka. Isa no mabalin, itit mo lang ang tinumber mo, wano ti Facebook account mo, takuntagan ka inton mawaya anak. Okay, aklaan mo, sir. Saanan ang masapol a bumawi kayo? Alaala, aglisi ka itidalan ko, tani, agdardarasak. Pangaasim, tadi ka manaktak. Naglungkot. Itay ko pa'y anadlaw ti lalaki a sumarsarong kanya ka. Surusurutan naksamat. Sampay nakakalugong anak ka shades. Diyak makita ti rupa na. Partakak pa ti magna. Manglikawak. Mapanak iti ayan dagiti adu at tao. Iti kasta, mayaw awan ko. Paliiwag no talaga sursurutan nak. No kastaman bilang. Awagak adagos ni Insan Melvin. Iti kasta, makapagkidawak iti tulong. Aray ko! Sorry, miss. Sika manan? Oh. Di mo sikat tinakadinlong parko itay, Jemol. Nice meeting you the second time around, miss. Na, sursurutin naksamat. Ha? No kasta, si kagayam timang sursurot kanya. Ha? Ay, kuha. Sorry, miss. Kaya't ka lang matamamam mo. Siya gayam ni Edgar. Sika nga eh. Anya ti madaydayaw nagan mo ating ko analapsat. Mabalin ka di, awan oras ko ang makiginantil kan ka. Dita ka man lang. Ops! Mapit lang, miss. Di ka katiunay agsupsuplada. Kaya't ko lang mati makigayam kan ka. Iso relax ka lang ka di. Ado pa'y tijak na gatang. Iso apang nga asim, taaglisi ka itidalan ko. Di ka kumamanaknak. Sige, tulungan kan nga agpalengke, miss. Natagsansamot ti pag-awit mo. Mutoy, dasi akong ti mangigam. Anya? Saan ka madlang ang sardinga, naging gadi mo itong ti awit mo? Anya? Alan, itod mo, tap na makapalengke kan. Sayang ti oras. Kita man o, aldawan. Tulungan kan, tap no mabibiik. Di kagdanag, tasanak mo taman nagdakdakas. Kumusta amat nga tanlinore ni Jay abroad bakay? Wan nga agpaisaw. Medyo nabayag matan jay naudi nga inmawagan na. Natagtagainap ko kahit itirabli ay. Anya nga'y tinaytagtagainap mo lakay. Nagawid kampay iday, kat ada kadwa na alalaki. Inyam abuna ka na nga iso tinubyo na. Iso na lang tadi da mabalintag kalay sa agaputad kan asawa ti lalaki. Anya? Ay, Diyos ko. Iyad adayom apaw. Sapay la kumatasan ang makatumpong di anak ta iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Huwag nga ron Sapay nakaragragsak kampay ini ti anak ta iti tagtagainip ka. Ay, tinasayaat. Awagam tuman kitday ta kumustain taman may. Sige, kay bagakto ka ni Joy, wano ka ni Binjay, tawagan ta ni Lorraine lakay. Uwin man bakit? No para kanya, awan matkit di siguro, ti madi akay papanantin ay tagtagainip ka. Ang istorya ak lang mo't tapno ada pangibasbasaran na no bilang laang. Una, tadi tay mat among agpaisaw dagiti mapasamak kadagiti masungat nga aldaw. Nang runa kat adda iti adayo ti anak ta. Adan samat awag mo insan. Kaslay tay pa'y nga gunon iti messenger mo. Adun sakit di kachat mo Ay na, Jayman stalker ko iti napanalawas insan. Nagkulit. Chat at chat. Awag nga awag. Kanayon nga adda pa good morning kan good night na. Ay wow! Sana all insan. Sino ngayon matday ta nga stalker mo insan? Edgar kano tinagan na. Kanayon na nga istoryahan tibiyag na. Nga uray jak matdamdamagan. Taga ano ngayon mat kano day ta nga Edgar insan? Taga Ilocos kanumot.
May sa kano a single parent. Nagsinada kano iti asawa na. Tanakilalaki da ito iti mismo akong pare na. Kasta, Uninsan, iso kano ti may sa arason no apay nga da dito'y Hong Kong. Tapno mailiwliwag na kano ti pan nakapasakit na iti asawa na. kasi di ka nayon kung ay baga insan. Di ka unay agtaltalak. Di ka basta mamati iti uray a sino. Laglagi pa mga adda ka dito'y adayo. Titawan ti sabali a pagtalkam, no saan lang ati mismo abagim. Wan insan, kat agyaman at iti kanayon apanang palpalagip mo kanya. Hello? Hello, Loren. Good morning. Good morning to Edgar. Di mo day off mo ita? Wan? No kasta, masolo kang arot ita. Ha? Kayat ko asawan, mabalin mo't siguro ang agsarsarita ta, aging ganyan malam. Anya? Grabe ka mo't Edgar. Sobra mo't tanday tagmalmalam. Ay nadyak la maanusan ti makis istorya ti agmalmalam no bilang laang. Joke! Si Kamat, di ka malamaangawan ako na. Ay napasensya kan Edgar. Ngam talaga ngamin adyak mahilig amakin in istorya ti mabayag. Masikura anak no kwa. Mas kay kayat ko pa'y ti maturog iti agmalmalam ngam ti makiin ni istorya. Agpasyar nga kayat mo? Depende Depende iti mood ko. Kan depende no asino ti kadwa. Nungay siya, kayat nakadiya makadwa? Ha? No okay lang kan ka, agsarak ta ita. Total, day off mo mat. Mapantag paspasyar, tapno makaliwak say ka mata. Sana puro trabaho. Sa dinong ay kumamot ti pagpasyaran ta. Adda amok apapananta. Mayat ijay, ta presko ti angin. Adda pa'y amok ka na ima sa panganan ijay. Ijay tantumutan nga aglans. Kita agtuintun madamdama. Barang gumagatak to arumwar, Edgar. Di ka ka din nagkad-kad. Di ka mataragan, tay libre ka. Ha? O anya, mayat ka? Sige. Awagan kan to intun madamdama. Apaman amalpas ko ti aramida, Edgar. Mapana kaun bakay. Nagsapa kamutan lakay. Nasipngot pa'y lang Uwan atap no adda malpas kaw. Napudot tuman nga minan intun aldaw no kwa. Namigat kan Saan pa'y? Nagkapiak laang. Umayak to mamigat intun madamdama. Sige nga raw. Agluto akto intun madamdama iti sidaan tayaw. Uy, ala, mapana kaun tanay. Mapan ko pa'y iwayway lang ititinguan tayaw. Wad, mangburas kan tuman iti utong kan pareya ta isagpaw kunto iti dengdengag intun aldaw. Uy, sige, mapana kaun bakay. Hello, Nanang. Naalayo ka din timpawit ko? Wan, anak kaw. Ingtad kumatan kadag iti kakapsat mo ti inbilin mo nga allowance da. Kasta mo tan ti igatang ni tatang mo iti abuno. Nasaya at mat nga rod no kasta, Nanang. Kat, kumusta kayo matitan? Ay na, okay kami laang mat anak kaw. Sikakit di Kumusta ka dita? Kumusta ti trabaho? Kasi ti Diyos, nasaya atak mo dito'y Nanang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Takas iti naibagak itin, nasingpot tinatumpungak nga amo. Banag arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Ngamen, inpaayan na ka iti nasingpet kan man nakaawat nga amaw. Saan akas ka dagiti daddu mga stricto piman dagiti amo da? Nanang, day tamot ti kanayon ko apagyamyamanan. Ningay mat kasinsin mo amilven, kumusta mo tan? Agkit kita kayo matlaang kadidita? Nanang, pasaray agkita kami mat no aldaw ti day off me. Dandanin sa amot tan ti panagbakasyon na. Kasla iso ngamin ka, tinbaga ni Antim Ahelen, idi nagistorya kami. Nalpas nga minan ti kontrata na, Nanang. Nukasta, saanan nga agsuble? Di na pa'y kano amo, Nanang. Kitaan nanto kano.
Di kat awanton kadkadwam di tanak kaw. Adumatkit din atin amok dito'y nanang. Saan akas ididamo, ani insan Melvin lang amok. Aya, ay kat mayat ang araw no kasta. Nanang, o sige, taituloy ko manin trabaho. Baliwak to manin ti umawag. Sige anak kaw, agan anad ka ditawan. Nanang, kastamot kada kayo dita. Bye! I love you, Lauren. I miss you so much. Ay, una yan ni Edgar. Talaga dagulit. Apay nga taan nakalaglag ang tirik na kankwana. Panagrik na kat mapukaw amin abambanok ko. Nukastoy akatetex ko. Nang runa nukas day nga agvid-video call kami. Kastamot din, nagsarsara kami iti personal. Jaksan malapdan tirik na nga gayat kankwana. Replyak. I love you too, Edgar. I miss you more. Aday na. Naisend kon. Umawawag man ang tiloko. Kailiw nakman nga tan tiloko. Asong bata. Hello, Edgar. Nagyamanak ta pinatgam tikit daw kung agsarat ta, Lauren. Kasanungkit da ulit kamot ngamin. Anya itayantay ko ng mga ibagam kanya. Wah. Namin, emergency. Ha? Aday ta iti ospital ti anak ko. Kat mayroon ajak pa nagsweldo. Ang mga nung mabali na pabuludan nakpa lang iti kwartam dita, Lauren. Ha? Hindi ka matanaga. Ta isublik mo't lang adagos. Apaman ngagsweldo ak. Promise. Mano kumaaya ti bulodang. Magdapan nakabalin na kat oray 20,000 kuma. Ay, kuha. Awan mat kas na kwartak. Kaipaw-pawit ko lang amin kadananang idi namin sa nakalman. O sige, oray na itakagudwa lang arudan. Tasakto kita iti mabalin ko apagbuludan iti dadto mga inayon ko. Sige, Edgar. Ay na, agyaman ak, Lauren. Thank you talaga. Agasam, nakita ti may di mainsan. Dayjay? Awan dayjay insan. Fling-fling lang. Oh, sigurado ka? Wen, awan dayjay ko naklangarudan. Pagpalpalabasan lang iti oras. Katno dandani inaldaw kan dinabi kayon samat ngaging inawag. Rumrumwar kayon sapay. Agdaydit kayo. Saan ka di? Ay na, saan aday dayjay insan? Normal laeng apanagpasyar ti aggayim dayjay. Okay. Di kan pilitin amang ibaga iti pudno insan. Angam ni, di mo kumaliplipatan ti kanayon nga ibagagkan ka. Ay kuwan, uwin insan, di ka kadimadanagan. Tadyak to pulos malipatan da diti kanayon mo nga ibaga kanya. Nasaya at matngarod no kasta insan. Utak ti pagandarem ditoy. San a puso? Tano nalog ng ti pusom? Amangan no si kanto ti maiyaw awan insan. Bumulod ako mamanan iti kwartam, Lauren. Anya? Please. Ang Edgar. Naatake ngamin ni nanang ko. Kat intaray da kano iti ospital. Awan gastusan da. Awan mo't may pawit ko. Tadyak pa'y mat nagsweldo. Isa pang asim ka di ata pabuludan nakmanan. Dakkelin tinabulod mo kanya, Edgar. Kunam nga isublim adagos. Ngam aging gaita. Di mo pa'y mat binayadan dagiti binulbulod mo. Di ka matanagan. Taytad kumatlangad ako sa pama na maalak ti sweldo. Kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam na agsweldo ka. Awan matititid mo. Ha? Ay, ako ha. Itad kunton intong sumarunong agsweldo ak. Promise. Maudin da ito eh. Masyan ka kumakanyak, Lauren.
Please, awan nga mina na talaga ti masitga. Isa pa nga asim kani at pabuludan ako. Please. Amangan no at dapay kwartam dita ang mabalin ko abuludan, insan. Anya? Itaman pa ya bumulod ka kanya, kinsan? Kwa, jak pa nga min nagsweldo. Pangan anwam kumaayay ti buludan. Ipauit ko kada nanang. Simno ka numan nga minan ti blood ni tatang. Iso nga intaray da iji ospital. Kat kasapulan dati kwarta gastusan da ita. Di mat imbagak ngamin ken ka, di mo ipaw-paw it amin na kwartam. Mangibati ka matapno at da alaam no kasta nga at da emergency. Kwa, Hagpudno ka man kaniya, kinsan. ha? Adan samot ng tadamiti kwartam. Binulod nga min ni Edgar, insan. Aniya? Kat singiram ibaga makasapulam met ti kwarta binulod na. Day tangarod ti parikot, insan. Jak matin makontak ti cellphone number na. Agraman ti messenger na. In-block nakmat nga minan. Anya? Manungay ti binulod na kwarta ken ka? Ribo-ribo mata, insan. Manungarod. Kurang-kurang 80,000, insan. Anya? Nagtakilan ngay insan. Di mat kanayon kung ay bagakan ka. Adi ka basta-basta nga agtalag. Nang nangruna kadagiti lalaki. Ngamin, ado ti scammer ditoy. Jak ngarud amo, insan. Jak amo no apay api na bulbuludak. Ti amo akit isubli na matlaang adagos. Awanan, insan. Agbabawi akman ngam naladawon ti amin. Ay sus! Awanan insan. Binodol-bodol na kanday jay nga igar. Wan ngarud, insan. Kunak nupod no nga ay ayatan na. Ngam saan matgayam, tapi nagkwartaan naklaang. Panagkunakit saanan ngagpakita pa'y dayjay ken ka. Ngamin, malaksida na ala nanti kay kayat na ken ka. Iniskam na kapayen. Sigurado amang birok maniniti sa bali a biktima na. Hawanan ba inday jay alalaki? Di pa'y lamaustal dagita a klase ti lalaki. Marwam! Panagriknak idi kat kasla nagtupak ti langit kanya gapu iti kasjay anapasamak. Jak amo no anya tinaknakan ko taapay nga ininded ko ti kayat na. Kala at latan asaan ang nagparparik na ni Edgar kalpasan anaited ko kenkwana ti bulbuloden na akwarta. Tinasakit saan lang akwarta tinapukaw kanyak no di kat agraman panagtalag ken dignidad ko. Saan lang ati puso ken riknak tinapasaktan no di kat agraman ti bulsak. Nagsakit a panunutan anapan lang iti tao nga ulbot ken manluloko ti kwarta a nagrigrigatak. Basol kumatkit di, ngamin nagtalekak kenkwana. Banag a pagbababawyak, iso nalaang tanaladawan ti amin. Ita saan akon abasta agtaltalek, kang runaan iti amin kanayon kon nga ununaan ti pamilyak. Isu da ita ti priority. Ngamin, amok nga isuda ti pudpunno amangi sakit kanyak ket didak tupulos lukwan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Loren. Ken ka pagayam, Loren. Daytoyan jay kunkunada adi karumbeng nga agpayturay kaniayat. Di ka agpayturay iti marikriknam. Panunotempay nga umuna dagiti mabalin nga ibunga na sakbay nga agdesisyon ka. No panunutem naglaka nga agpayso nga ibaga. Ngem no sikan a mismo ti adda iti sitwasyon nagrigat ti agsao. Ang amanyangay nga rod talaga siguro aparti amin ti biag dayta. Saan nga amin a panagayat ket pudno.
Numaminsan at dalaok na alinoloko. Saan nga amin nga I love you kat nagtaod iti puso. Numaminsan nagtaod wenno gapulaang daytoy iti kinapuskol ti pitaka wenno bulsa. Ala ket sapay la kumatag serbi nga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo a makangngeg. Ala kastan pagayam Loren ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan Aleyo. Siyak ti may katlo kada kami alima nga agkakabsat. Panagtalon ti adda a pagbibiyagan mi. Idi naggraduarak iti high school, jakon nagtuloy pa iti kolehiyo, ta tinulunga kon ti amak nga agtalon. Uray marigrigat kami laeng makunak a naragsak kami. Ngamin natal na ti biag mi. Awan ti wifi, adayo kadagiti mall. Awan ti baro a gadgets, awan ti branded a kagawaan mi. Naragsak kamin kadagiti simple laeng abanbanag. Presko ti angin, dagiti laeng uni ti kuliglig, binlit ken agduduma nga ayop ti mangmangegan iti agmalem. Kastoy ti biag mi ditoy probinsya. Agingga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Isu ni Aileen, agmaymaysa nga anak ti diadal a kinaubingan ti amak. Ditoy kung arudan arugyan ti agsalaysay. Kastoy man dagiti pasama. Hey! Kada babae nagturong dito eh. Sapayan nakabestida iti puraw. Oh. Hay, si kakaditi anak ni Mang Ramon? Well, ma'am. Anya ka diti maipay ko kada kayo? Si Kamat, nakapurpurmal ka nga agsasao. Aileen ko nang kumalatan kanya. Okay. No, iso ti kunam. Di, iso, Aileen. Adyaman na, Cleo. Ni, amon pa yung tinagan ko. Sino ka nga minaya? Ken apay nga da ka dito eh. Da kami ti akin balay iti Blue House nga asidan iti balayo. Kasta ka di? No kasta, si ka nga rod, ti bagbaga ni tata nga anak ni Sir Roberto. Husto ka, Leo. No kasta, talagang nagnad kayon dito eh. Wan, naikat ngamin ni Papa iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Agsubli ka no amang isuro dito'y probinsya. Na-stroke mo't ni Mama. Iso ang nagdesisyon da nga agawid kami pailaan dito Isabela. Kasta gayam. Wan, o sige ha, agawid akpay. Amangan no sapsapulan na kon ni Mama. Baliwan tanto manin ti agsarita. Nice meeting you, Leo. No kasta na pan nakagayam dinanon ni Aileen ni Jay Talon itay anak kaw. Wan tatang, naklaatak nga rod. Kung naklakid din no sino ti babae asumungsungad. Sapayan nakabestida iti puraw. Napintas ti anak ni Roberto. San ka day? Wan tatang, napintas ni Aileen. Iso na lang tamadlaw at imakali di syudad. Napudaw, ken madlaw asaan anay ruwami tirikat. Wan, di makil nga paisoy di syudad. Nakita mag, sa nakas kadagiti na duma, anakar artay. Simple lang nga Aileen, nasingput pa'y. Nadlaw kumot day tatatang. Sa nakas kadagiti na duma suplada. Husto ka anak kaw, di makil di syudad kas nakita mag. Napanijay talo na nakachinilas laang. Wan nga rod tatang. Nakasaritak ti amana. Naikat ka no iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Isuan agawid dan ditoy. Inyawid na kano ida ditoy. Tapno makalang apda kano mat iti prisko nga angin. Nang runa ti asawa na. Takas jay may tanay stroke gayam. Wan tatang. Kastamot lang tinaybagan ni Aileen kanya kitay.
Awan amunay linditoy, malaksit ken ka. Iso apat siya, ngag siningit kayon to adwa, anak ka. Hey! Hey! Good morning, Leo. Kastamat kan ka, Aileen. Sa dino ti papanam. Mapanak iji eskwelaan. Mapan ko itulod ti lesson plan ni Papa. Nalipatan na ngamin inala itay. Kasta ka di? Sige. Agan anad ka, Aileen. Agyaman na, Leo. Dumagasak to inton madamdama dito. Sige. Sige, lumabatak pa eh. Wen, urayag ti panagsublim. Dayjayan ni Aileen. Ure sino mo talalaki. Talaga amaawis iti kinapintas na. Sakit madlaw na simpan. Iso lang ti babae ang nakarit na ak iti kastoy. Iso na lang. Tasaan samat ang maibagay ken ko na ti kaskanya ka manalon lang. Nangruna ket di adal pa. Anya nga iti laban ko karag iti professional ngagdatdaton ken kuana. Ay, di kan agar apapay, Leo. Sigurado ang mapaay ka lang. Ituloy ko kiting agarado. Iti kasta, at namalpas ko. Hey! 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 Masansan sabot tan ti panagsinsinnarak da Aileen ken Leo, Ramon. Wan nga raw, nadlaw humutday tabakay. Di matay linti kanayo namang danon iti anak tay jay talaw. Noan niya lang atanaya ti pagsarsaritaan da iti inal daw. Kano saan mo't amatagtagari jay anak ta. Ay ken, dumalaktamat siguro ano balasang ti kasangsango ti anak ta. Amangan mo't no ado ti istoryana no kasjay adudwa na lang ken Aileen. Di na pa'y lang arud armon ni Aileen. Tano ag ginustuda, di ag kalaysada kit dinadagaws. Si kamot bakay. Iti jay kinapintas ni Aileen. Imposible nga awan pa'y nobyo na. Ay kat nobyo na pa'y laang manubilang. Saan da pa'y mo't anagkalaysa. Iso amabalin nga armon pa'y ti sa balay. Nulakit di takayat na. Agbagay danto pa'y kinilay yung anak ta. No napintas ni Aileen, nataer mo ti anak ta. Wala niya. Hanggang ada nga ta posibilidad na ayakas tano bilang. Di kayat ko asawan. Ada nga ta posibilidad na nga ginustuda. Hapay kit din ngay asaan. Nulakit di tag ginustuda. Di pagkasarin tayo idan adagaws. Di dan ibaybayag, tapno maaddan tamuteng iti apo ko. Kas jay Ramon. Amom Leo, nagpintas man adang danggan ti kinaulimak mo. Amom ka din, nga iti day taagalad mo, kat iyari ka iti may nga arado. Anya? Kapay mat ngayon ako ng tikas ta, Aileen. Ngamin, naulimak, ngam no agtrabaho, naunag. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Awan, adakan kan amangawat itimbagan. Oray ngamin siya, kitjak matlaang amo di kay papa ng timbagan. Aywan, baka kayat mo tiyagpasyar giwain. Napinta si Jay. Sa dino abanda day talayo, asidaglaan ka di? Wen, asidaglaan. Mabalin mo matlaan tagdi ko si Jay no kayat mo. Umay ka tayo pasyar ka Jay. Amangan mat no narugit ti danom Jay. Saan? Nalinis kat di Ngamin, nagtaod iti ubog ti danom ti wain. Malaksit ang nalinis. Lalamiis pa Hala, umay ka tamapantay di waig.
Ayan niya ti aramidak. Talaga ajak maalat iturog ko. Apay nga kastimat ng tiriknak. Jak mapunas iti panunot ko ni Aileen. Kasla iso akanayan ti makitkitak. Kaslamang mangag ko dagiti katawa na tunggal agsarsarita kami. Ay, panagkunakat ison ti babae akayat ko ang makatin na. Wen, ison ti babae akayat ko nga asawaan. Manya nga tanwag dato nakin ko na. Angam, ada nga taanya nam namak no bilang. Makamuditan. Inton bigat matla. Rugya akong dagdaton ken ko na. Awan mat siguro titakas na naipatas ko. No bilang man tadi nakaklunan. At least, may bagak tirik nakin ko na. Leo! Leo! Oh, Aileen, anda ka man. Wan, agin na nakapay Umay kapay aglinong ditikal kalapaw. Tag merienda kapay. Sige, mabitla nga ron. Oo. Ay, sobrang tiputot na. Naimbagman, tayo may kamanan. Wan, nangyagak iti merienda. Ati uminom kay ti danong. Nagyaman na Aileen. Dahito'y matitinapay. Inaramid ko dahito. Wow, banana cake. Wan, rama naman. Naglimasan? Agpaiso? Well, nadayo na imas ngam tila ko da ija bakery. No kasta nga ron, mabalinak matan nga agi patakder iti bukod ka a bakery. Ay, una. Pudno ka ding agar aram da yalayo kan ka, Aileen. Wan papa, apay ka di? Saan napabalin? Anya? Anya di kayat yung asawan papa? Anyan tulangan nga itipakanakin kain to nagasawa kayon. Ha? Di adal ka, iha. Isarumbay na lang nga rod at di adal met at tao di pakiasawam. Saan kat, iti may saman nalon lang. Papa, Jak kayat da jalayo para kin ka. anya? Ano papa? Pangasim tasan kumanatangkan ti ulom. No agsasao kayo. Kasla saan kayo mat anaggapo itirikan. Kasla saan kayo mat anagtaltalon iti. Poston, basta tungpal kay ti kayat ko, no di mo kayat nga agapata. Nawatam. No kasta, mangisuro kamot na kasi ti amam. Wala yun. Nasayat nga ano kasta. Kamot yan na, pagisuro kamot langan. Wan, tapno may apply ko mat ati inadal ko. Una, congrats Aileen. Inuta na matungtong palagi ti arapap mo. Agyaman na, Cleo. Aywan kaya, kumusta mo ten nga iti ayat may daton ko ken ka. Kinapot na. Saan nakaakayat ni Papa para kanya? Anya? Day tatipod no. Angam ko namot ni Mama. Asaan ka numat ani Papa ti makiasawa? No di kat siya. Ha? Ba nag-apod numat? Saan ka di? Aileen, Kan may sa rebeng na laang ka no asurutot ti ipit-pitik ti puso. Iso nga uray di nakakayat ni Papa. Ilaban ko lat na ti panagayat ko ken ka, Leo. ha? Ay ayatan ka mat, Leo. Pagpaiso, Uwan, nagbalin ka mat dan anapatag kanya. Nga uray na biit laang ti panagamamot na. Panagriknak namin. Kat agbalinak anatalget iti sidong mo. agyaman na Aileen. Di mo lang amuno kasano ti kinaragsak ko ita. Ikarik at dublyak pa iti aggagat. Iti kasta, mapanagnakak iti amam, ang nagbidot da ito iti panang pagalnakin ka amaki ayan ayat kanya.
Sa dino ti ayan niliyo ba kay? Jakab mo lakay. Basta ti kunana, agkita da kano kin ni Aileen, ta itulod na kano ijay ili. Itulod na ko nam. Wen, agpamanila kano tamapan ijay Cebu. Jakab mo ano itangaal daw ti bagbagana panang itulod na wano inton bigat. Agdardaras met ngamin apimanaw. Nay, apay. Anya taramitin na ilin ni Jay Sibaw. Adda kanumat nang offer kan kwa na iti scholarship para iti master's degree. Full scholarship kano dayjay ijay Cebu. Isumat tinaawatak iti imbaga ni Leo itay. No kasta pumanawan na ilin dito'y lugar tayo. Kas lakastan tamapan nga rod mangala iti master's degree na ijay Cebu. Di kat kasanudan ngay iti anak ta. Ay kat damagam tuan ni Leo no anya tinagtulagan dakin ni Aileen. Tauray siya kat jakmet ammo Ramon. Kailiw kan tulakit di, Aileen. Oray siya mat. Sigurado ang kailiw kan tumat, Leo. Kaano nga iti panagsublim dito eh? Day tatijak amo. Ngam ikarik nga agsubli ang tumat laang. Sige. Urayik na urayin ti panagsublim. Laglagi pam kumakanayon nga adda aklang nito eh. Agur-uray ka na ka. Wan, Leo. Urayan nak nga urayan. Oh, Aileen. Ay ayatan ka unay-unay, Leo. Ay ayatan kamat unay-unay. Leo, anak ko! Leo! Abay ka kinanang. Adda surat mo, anak ko. Ha? Atoy, nagkapukin ni Aileen. Agyaman nanang. Ay katlo katamon at abasaam no anya ti bagbaga ni Aileen iti surat na anak ko. Kasla mas excited kayo pa nga miti siyak nanang. Ayun magagaranak met amang amuno kumusta met tanjay nobyam ijay Sibaw. Alan, lukatamon tabasaam anak ko. Mabit lang nga rin tabasayag nanang. Kasla na bayag metten ngawan sumangsang patasurat manipod kin na Aileen bakay. Awanan tadametan Facebook kan Messenger. Ijay dan nga akin nuntakin ni Leo. Ay kastaya. Wen tanag-upgrade metten jay anak ta. Isugaya magimatang metten iti touchscreen na cellphone na. Wen, adayumit ngamin amay mayat ti Facebook. Tamakitam ti rupa ti kasarsaritam. Uray adda ijay adayon ni Aileen. Agkit kita dalata babaen iti video call. Saan akas iti surat amabayag asumangpet. Kadaanan nga style. Ide pailaeng tsimpo ni kupong-kupong. Sa bagay, mayat nga paiso ti teknolohiya ita. Tamay salang apindot kat makapagsarita dan. Makita pa iti rupa. Talaga dakulen ti nagbaliwan ti panawon. Adon ti automatic ita. Nabibiiten ti agkaraw. Taporo meten makina ti agtrab-trabaho. Nang runa ijay syudad. Adda ka di parikot mo, anak ko. Ha? Kwa? Nanang? Manungal daw nakasta ka. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti matang mo. Madanagan ak ngarod nanang. Awan mo tin maawat ko nga awag wano chat man lang ko manipod ka ni Aileen. Ay katsikan at mangawag ijay nubya manak ko. Inaramit kong lay tananang. Awagak. Ngam saan mo tin na sumuksungpat. Sana kas lady nga isupay amis mo ti awag kanya. Ultimo text kan chat kat awanan. Agsisin mo't langan kadagiti chat kan missed call ko kinkwana. Ay kat urayom latan ang nga umawag anak ko. Amangan mo't numakumikum laeng jay nobyam. Sapay ko mga rutta kasta ngagpaiso nanang.
Sigurado ka si kalangan ti mangi-deliver ka dagiti nateng ijay ili anak ko? Di ka nagpakuyog kini Julius? Saan ang tatang? Sana balik tapasit lang mo ti may delivery ta. Kabala akong na jay. Sige nga, Rod. Agad-nat ka iti panagmanihom wan. Wan ka di tatang. Awan rin ba nga pagdanagan nyo? Tas sigudan ana-anad nga agmaneho ti anak yo. Wan matkit di O sige, panawan kayo dito eh. Inakon, tap na makasubli ak matla adagos. Sige anak ko. Tipawit ko Di mo liplipatan. Wan tatang. Aldaw gayang ti tsenday ta. Isa nagado ti tao. Ay, tangay nalpas kumatan ngayon deliver na itinatan. Mapana ko nagpalengke. Sa ato natin agawin. Ha? Kaslan ni Aileen da dya. Juan, isong agpaiso. Aileen! Aileen! Ha? At dapat ubing akadwana. Da dya, timbalyaw. Payapayak. Ha? Nag-isam lang, santo nagkaway. Aileen! Aileen! Ni, at na lalaki adintang. Naging narakop kan naging nagagda. Natsayan. Nagkibindan. Kat naglugan day ti kotse. Nakasta... At ang kasawa ni Aileen. Anak da siguro ti ubing akinibin na itay. Nakitak ni Aileen nanang. Tsak mabaling kag pitot. Talagang iso tinakitak iji palingke. Sigurado ka, anak ko. Una nang, sigurado ag. Kabisadok ti panagliklikod kan panaggargaraw ni Aileen. Kasya bestida ti suot na idi umunang aldaw ang nagkita kami. Iso na lang, tasaan na po raw ti kolor ti bestida na anakita kitay. Anya ngay ti kolor ti bestida na anakita mitay, anak ko. Nalapasit nanang. Nukas na nga rod, nakiasawan ni Aileen, anak ko. Kasta nga tangagpaiso, nanang. Ba't ka kasta, anak ko? Kasta o ti panangpukaw ko kinkuha na itay. Tinalyaw nak. Ngam imisam lang. Surutak ko ma. Ngam apagkustumot nga dadimta nga lalaki. Kat nagkuyog da na pimanaw. Nakita ka naglugan da iti may sa akotse. Panagkunag kat naskan laang alipata mo ni Aileen, anak ko. Nana? Naundayan ti lima atawan a panangururay mo iti panagsuplina. Sigurado nga dan pamilya na. Isu nga itid mon tinaan-anay away-awaya na. Kastamatan kan ka, anak ko. Nagsakit, nana. Nagsakit. Nang namnama aklagayam itiawan. Maawatak direk na, manak ko. Ngamkas itinakon-akon. Panawanan tapno lipata mo ni Aileen. Sigurado ang naragsakan day jay iti sidong ti binukil na a pamilya. Nga isuti ko na manakitam itay. Manang. Nalabit asaan ada kayo tinaitude nga para iti tungkal maysa. Ngamkit day, patyek amasarakam tumutlaeng ti babae aparaken ka, Leo anak ko. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Daniel. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko nga adda pakainaigan na iti agdama ken tinapalabas.
Tinak istoryaan ita kat may papan iti padas ko itinagan ni Ayat. Ada ikit ko ija abroad. Mismo akabsat ni tatang ko. Iso ni Auntie Hilda. Nagtrabaho daytoy kas may sa doktor ija Amerika iti nasurok sa nga 10 atawan. Aging gaan asawa daytoy iti Amerikano kat ijay dametten anaadaan iti pamilya. Ni Auntie Hilda tinang tultulong iti pamilyami tapno makaadal kami nga agkakabsat. Pasaray agawid damat idi dito'y Pilipinas tapno agbakasyon. Rugyak man ti agsalaysay idi dandani kamin agkasar ka ni Jane. Kastoy man dagiti pasama. Lima atawan tamat nga agayan ayat. Anya nga tanong agkalay sa tan, Jane. Musyak lamay sa awan parikot iti dayta, Daniel. Kinapudno na, or urayak langmat nga ibagam dayta. O sige, kasaritak nga roden dananang kantatang tagdumaron kami. Banag apakaragsakak unay, Daniel. Kamaudyanan na, matungpalmat lang ang tinabayagan ngay nararapaap ko. Ti may kalay sa iti lalaki ngay naiayat ko. Pasensya ka na, no medyo nabayagan ti panangikalay sakin ka. Amumat na nagurnungak pa iti aramatan ta. Wen, maawatan ka mat, Daniel. Di kagdanag, tasan lang mat asikat ti aggastos. Tumulo nga, kastamatan kadananang kanitatang ko. Agyamanak, Jane. Sana bale, tano matulagan ti kalay sata. Ibagak adagos iti ikit ko nga aday di Canada. Sigurado at mulong mo tayo siya. Saan nga taan nakababain? Saan? No ibagakin ko na amang asawa akon. Automatic na dyan. Itatanatulagan ti kasaryo kin ni Jane. Awagam matin niyan ti Mahilda. Ibagam ken kwa na ti pizza ken bulan ti napagtutulagan tayaw. Baring makaawid danto inton kasarmaw anak kaw. Uwan datang. Talaga akas ta ti aramidag. Maragsakan lakit di dayjay. Lumamuan na mga asawa kan Daniel. Lakit di atatang. Agsardeng tumat siguro na mangkankan-tsaw kanya. Ay wala. Rusan kayo siguro ang nagsinay di iti muna no biyam. Nalabit nga damit ten anak yu ita. Ha? Siguro atatang. Di yun lagi punta dyan. Talaga siguro sana da kami kandayan at yaggagasat. Sa bagay matkit di Sana balay, tagkalay sa kayo matan iti mabait ken ni Jane. Wan tatang, ni Jane itan ti ay ayatag. Kat iso ti kayat ko nga agbalin nga ina dagiti agbalin to nga anak ko. Ay, wanante. Iso daytan ti final date ti kasarmi ka ni Jane. Congratulations, Daniel Kanakan. Kamaudyanan na. Mag-asawa ka matlangan. Agyaman na kanti. Kat namnamag ti panagawid yo. Uniho, di kagdanag. Agawid kami nga agawid Kanakan. Agyaman ako na yan ti. Awanan yaman na iho. Kinapudno na. Plano mi matlang ti agbakasyon inton December. Apag guston to inton malpastibalay nga patpatakderdapren ichay laon yun. No kasta, nagpatakder day ti balay day di laon yun? Niho. Maglang ka no apagbakbakasyonan da, no kasi nga agaw awid da dita Pilipinas. Sa bagay, as si dagi di laon yun na pagawidan da ngam dito Ilocos. Kan may sayang mat ti daga-atawid ti asawa na ichay, no saan da patakderan iti balay. No kasta, itugot mat nga rod minsan Brent ti pamilya na nga agawid, ante. Niho. Itugot da pa'y ati anak da. Agawid kami amin Kanakan. Nasayaat mat nga rod no kasta, ante. Iti kasta, maamamumi mat ti asawa na. Makabanding da kayo man mat. Aka-anakan. Sige. Paliwantan tumanan da agsaritawan. Agsubliak pa'y iti trabahok. Ado nga min tinakapila pasyente. Sige, ante. Kat agyaman na kiti orasyo. Awanan yaman na Kanakan. Basta siga. O sige ha. Bye-bye. Bye, ante.
Kasano, honey? Naka-file ka din itilip mo? Wan, honey. Sika nga eh. Wan, nalpasen. Nayunam tulayan ti tugot mo abado. Mangala ka iti sumagmamano apulo. Tao sa rekto no at da meeting online. Wan. Inyawag mo ka din kadamama ti panagbakasyon tayo? Saan pa eh? Awagak pa ilang inton madamdama. Okay nga Rod. Saan ka kadi paya sumrag? Saan pa honey? Madamdama pa nga min ti duty. Okay. Umunak nga rodan arumwar. Aywan gayam. Oray sakton ti mangsukon ka ni Dwayne. Sige, tagdiretsyo akto nga rudan iti trabaho. Okay. Sige, honey. Mapanakon. Sige, agan-anad kay ti panagmanehon, friend. Makigitdan ka kadi kada ka may kininanang mau ngagpalaw nyo ninton bigat, Daniel. Saan tatang? Oray umuna kay ton. Palpasag pa iti seminar may iji simbaan sa akto agbiyahe nga agpalaon yon. Apay, di mo ikuyog ni Jane. Saan tatang? Ato ngamin ti asikaswan na. Saan na bali Tao may tumot lang daan ti dito balay. Wan matkit di Umuna kami tungarodan nga agbiyahe kininanang mau. Wan tatang. Saan na bali? Ta sumaruno akto adagos. Apaman na malpas ti atendaran niya seminar. Dati tiladawan nga insent niya ang Hilda. Talaga gaya matakkel ti impatakder da insan Brent abalay da dito ilaw niyon. 3 stories ko naman. Ay, dito ikon nga iparada ti motor ko. Naisimpa kon ti motor. Mapana kon dito dakkel abalay. Apay nga akas lang nakaul-ulimat mat. Nalabit nga dada di taunag. Dito ay akong likod amag na. Talaga nagdakkel ti balay da. Milyon siguro mat tinagastos da dito eh. Ada pa'y swimming pool na. Kuray ka. Kasla ni Diana day jaya. Asigdak. Okay, sikang pa ilang ti makaamod ita, kabayatan ti kaawan ko, Cherry. Sana bale, makimiting at iti online indon pilan. Diana? Daniel. Apay nga dama dito eh. Siyak tirong bang agdamag iti kastakin ka, Diana? Anya? Apay nga daka dito eh. Insan Daniel, long time no see. Kumusta ka? Dito eh. Gwapo lang ta, insan. Yun Talaga nga kasinsinta Daniel. Ayun gayam. Nagam-am mo kayo ka din iti asawa? Di Diana, misis ko. Honey, iso ni Daniel. Kasinsin ko. Hello, Daniel. No kasta, iso ti misis mo, insan? Wan, insan. Hello, Diana. Maragsa ka na ka, makamamukin ka, ipag. Kasta akmat, Daniel. Naimbag man, ta simurot ka mata nagbakasyon. Wan, insan. Siyempre, kaya't kumat ngayam amo kada kayo ti pamilya. Iso nga talaga nga insurot ko ida. Ayos Talaga analing kang agpili ti agbaling nga asawa minsan. Malaksi da seksi. Nakapimpintas pa eh. Siyempre matay insan. Apay kapoy. Mala, umay kayo tamapantayo ijay kusina. At dadama ma ijay. Madama ti istoryada. Wala insan. Umay kan honey. Sige, Brent. Umuna kayo ni Jay. Sumaruno Okay. Umay kan insan Daniel. Okay, insan.
Liwanag ko kat nakasagana mat aminan dagiti mausarin ton kasarta, Daniel. Dagiti langan souvenir ti saan pa an i-deliver. Kompleto matan ti bado nga usaran dagiti abay kan flower girls. Kasta matan dagiti parents. Hoy, Daniel. Ha? At ka di ibagbagam, Jane? Itayak pa'y asao nga sao ditoy. Angam di ka matgayam dumdum nga kanyak. Ha? Kwa? Pasensya kan. Adala ngamin pampanunutak. Anya ngamin ayaday ta. Idi na minsan pa'y laangal daw akasta ka. Kanayon ka may kulkulang. Nakaununag ti panpanunutam. Adda ka di parikot, sweetheart? Kwa? Awan, sweetheart. Relax mo lang ka di ti panunot mo. Siya kung ti makaam mo ang mga sikaso kadag iti daduma pa'y akasapulan para iti panagkasarta. Diana, honey, agrubwat kayo kini Dwayne. Ni, sa dino ti papanantayo, Brent? Mapantayo iji ayan dahin San Daniel. Anya? Oh, abay, di mo kaya? Ay, kwa. Saan mo't nga iti kasta, Brent? Agrubwat kayo nga rudan. Agdi ko sa klabi. Kasano da ito yan? No sumurot kami kini Brent. Sigurado nga agkita kami manan kini Daniel ijay. Anya ti rumbang nga aramitak. Numabalin. Diyak kayatin asublyanan pa'y tinapalabas may kini Daniel. Nabayagan alinipat ko ni Daniel. Ang apay ang nagkita kami pa'y lang. Daniel. Wala. Di ka nagsangit, Diana. Kaslasyak namin ti masaksakitan na makitkita kang agsangsangit. Anya ti rumbang nga aramitak. Diyak kayan atong nga rin ti pagayatan ni Papa. Ngam kasano tamatan. Kasanon ti ayan-ayata, Daniel. Diana. Ay ayatan ka unay-unay. Ipatay ko lakit din umapukaw kay tibiyag ko. Ay ayatan ka mat unay-unay. Ngam jak mat kayatan nasaksaktan ka. Gapulang kanyak. Anya nga tano ang taraytan, Daniel. Anya? Ngam... Alas 10 inton rabi inubikat. Agkita ta ditoy. Sigurado ka? Wen, sigurado akong Daniel. Amo ka maawatan daktumat lang ang damamakan, Papa. Sige. Urayan ka garud nga urayan, Diana. Daniel, umay kan. Agur-uray ang ti stylist iji restaurant. Hoy, Daniel! Anya da, Jane? Umay kan kunak tamapantan. Kwa? Sige. Umuna ka ni Jikotse. Sumarunoak. Okay. Mas ka na makasaritak ni Diana. Talaga ajak makaid na amang pampanunot no niya tinapasamakin kwa na. Apay nga ta ajak mo't idin nakita Apolos. Itatadandani akong agkasar. Isumot tanti pa nagpakita na. Kat ni pa'y gayam Brent akasinsin ko tinagbalin nga asawa na. Diana? Daniel. Diana, mabaling ta ka dito. Banawan ka dito eh. At dapat ngamin aramita. Diana. Daniel pangasim. Ibatang timak. Ang mga nood na makakita ka datan. Okay. Sorry. Ngam pangasim, pati na kumamatliklikan. Agsarita ta kuma, please. Daniel, awanin tirumbang apagsaritaan ka. Ado, Diana. Apay akala at ti panagpukaw mo. Apay nagpukaw kalatan akas lasok. Apay adi ka nagbarbarik na. Kalpasan tinaudi pa nagsinarak ta. Among
kadi nga inurure ka. Daniel, pangaasim. Napalabas ang dayjay. Adan pamilya. Kat kasinsin mo pa'y ti mismo nga asawa. Kan may sa, dandanikan ang kasal. Di mo yaw awan ti saritaan. Daniel, Adamat siguro karbengak ang mga mo. No apay adi ka dimteng idi iti lugar ken oras na nagtulagan ta. Isa pang asim. Ibagam ti makagapo. Iti kasta. Agsardeng ako namang dagdagulit ken ka. sige. Tangay dagulit ka. Dumngag ka ta istorya at kan ka ti amin. No kasta. Ni Auntie Hilda tinagbalin a doktor ti inam iti Amerika. Kabayatan ti panagpaagas na ijay. Juan, talo ti doktor ni mama. Kat may sa ni Mami Hilda. Kanayon na nga ikuyog idi ni Brent. Isope nga ro ti may sa anangas asikaso idi ken ni mama. Nasingpet nga ni Brent. Iso siguro pa'y ti may sa arason no apay anat nagmat adagos tirik na kenkwana. Well, ngam no saan nakakumapinilit ti amam-amang kuyog iti inam ama panagpaagas iti Amerika. Saan ta kumamata nagsina? Daniel, ti inak ti masaknan. Jakmat mabalin nga isakripisyo ti salunat na, gapula ang itibukod ko ang pagragsakan. Iso apang nga asim, maawatam kumamat. Di mo ang mo tinagdalanak. Di mo ang muno kasano akmat idi anasaktan. Okay, adda akon nita. Ang apay at inakman lang mat kinuntak apulos. Okay, sorry. Pasensya ka no di kan kinuntak. Isula ang tinapanunot ko awagas, tapno mamimpinsanan alipaten na. No ammum la kumadayana. No ammum lang kumano kasanod kinasakit na. Huston, kastay na nakon. Saan lang ang asika tinasaktan? Saan lang ang asika tinagsakripisyo? Diakon kaya't asublianan pa'y tinapalabas, Daniel. Iso apang nga asim tadimon ipalagipay. Diana, Nalabit asaan adata tinaituding iti tunggal maysa. Iso apang nga asim. Ipamaysa mo ni Jane. Nang runa kat dandani kayon ang kalaysa. Daniel, apay nga da ka manin dito eh. Anya tar aramidam dito'y balay, ha? Daniel, ayaten ka pa lang, Diana. Day tatipod no. anya, Daniel. Amok nga aging gaita. Kat ayaten nakpay lang mo. Day tatikinapod no at di mo mapaglibakan. Daniel, I love you, Diana. anya ka kadi, Daniel. Mangmangag mo kadi ti bagbagam, ha? Diana, please. Saan, Daniel? Pangasim. Diyak kaya't ti agpasol iti asawa. Kan may sa, laglagi pam adandanikan ang kasal. Di mon panunutan dayta. Tinapatig itakat data. Saan? Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. Panunutom ti mabalin nga ibunga ti araminan. Di ka kumamit agdardara sudos, Daniel. Diana, Aklunak nga aging gaita. Kat adamay lang ang panagayat ko kan ka. Namdiyak kaya ti agbasol iti asawa. Kang runangan iti amin. Iti imatang ti Diyos. Isa pang asim. Talipatan nakon. Takas tamat ti arabidat. Di na kumanriribukan pa, Daniel. Pang-asim. It keeps food and drinks cold. This is a kettle. I boil water in a kettle. This is a kettle. I boil water in a kettle.
This is a lunchbox. I pack my food in a lunchbox. This is a lunchbox. I pack my food in a lunchbox. This is a clean bed sheet. 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 This is a suitcase. I pack my clothes in a suitcase when I travel. This is a suitcase. I pack my clothes in a suitcase when I travel. This is a tie. This is a tie. Hi. This is a tie. This is a tie. Hi. I use a keyboard to type. 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 This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my wet hair. This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my wet hair. This is a scarf. 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 This is a vacuum cleaner. I use a vacuum cleaner to clean carpets. This is a vacuum cleaner. I use a vacuum cleaner to clean carpets. I just love how soft this scarf feels. It's perfect for the winter. I just love how soft this scarf feels. It's perfect for the winter. This is a tape measure. Measure. This is a tape measure. Measure. This is a lamp. I use a lamp to see in the dark. This is a lamp. I use a lamp to see in the dark. I use headphones to listen. I use headphones to listen. This is a helmet. I use a helmet to protect my head when riding a bike. This is a helmet. I use a helmet to protect my head when riding a bike. This is a colander. I use a colander to drain water from pasta. This is a colander. I use a colander to drain water from pasta. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry in the rain. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry in the rain. This is a remote control. 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 This is dental floss. I use dental floss to clean my teeth. This is dental floss. I use dental floss to clean my teeth. This is a hairbrush. A hairbrush. This is a hairbrush. This is a hairbrush.
a hairbrush. This is a hairbrush. This is a scale. This is a scale. This is a scale. This is a scale. I use tape to stick things together. I use tape to stick things together. This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. These are pliers. I use pliers to grip things tightly. These are pliers. I use pliers to grip things tightly. This is a blanket. I use a blanket to stay warm at night. This is a blanket. I use a blanket to stay warm at night. This is a computer. I use a computer to work. This is a computer. I use a computer to work. These are headphones. I use headphones to listen to music. These are headphones. I use headphones to listen to music. This is a trash can. I use a trash can for garbage. This is a trash can. I use a trash can for garbage. These are pruning shears. I use pruning shears to trim the plants. These are pruning shears. I use pruning shears to trim the plants. These are winter gloves. These are winter gloves. These are winter gloves. These are winter gloves. This is a faucet. I use a faucet to get water. I'm going to... This is a faucet. I use a faucet to get water. I'm going to... I like to solve a puzzle. 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 This is a raincoat. A new rain. This is a raincoat. This is a raincoat. A new rain. This is a raincoat. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. I use a dictionary to find words. 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 This is glue. I use glue to stick paper together. This is glue. I use glue to stick paper together. These are gloves. I use gloves to keep my hands warm. Woo! These are gloves. I use gloves to keep my hands warm. Woo! This is bleach. This is bleach. This is bleach. This is bleach. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt.
is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is glue. This is glue. This is glue. This is glue. I use a whiteboard to draw. I use a whiteboard to draw. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. I use a colander to drain water. Woo! I use a colander to drain water. Woo! This is a keyboard. This is a keyboard. This is a keyboard. This is a keyboard. This is a dustpan. Ah. This is a dustpan. Ah. This is a bandage. What? This is a bandage. What? This is a nightstand. This is a nightstand. I use a magnifying glass to see. I use a magnifying glass to see. This is a dustpan. This is a dustpan. I use a map to find my way. 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 I use a tape measure to find the length. I use a tape measure to find the length. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a battery. I use a battery to power my electronics. This is a battery. I use a battery to power my electronics. This is a USB drive. I use a USB drive to save my files. This is a USB drive. I use a USB drive to save my files. I use a shovel to dig. 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 This is a wheelbarrow. This is a wheelbarrow. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a baby bottle. This
is a baby bottle. This is a baby bottle. This is a baby bottle. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a doll. 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 This is a car key. 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 This is a saw. I use a saw to cut wood. This is a saw. I use a saw to cut wood. This is a thermometer. This is a thermometer. This is a scale. This is a scale. This is a scale. This is a scale. This is an inhaler. This is an inhaler. This is a refrigerator. It keeps food and drinks cold. This is a kettle. I boil water in a kettle. This is a lunchbox. I pack my food in a lunchbox. This is a clean bed sheet. This is a clean bed sheet. This is a suitcase. I pack my clothes in a suitcase when I travel. This is a tie. This is a tie. Hi. I use a keyboard to type. I use a keyboard to type. This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my wet hair. This is a scarf. This is a scarf. This is a scarf. This is a vacuum cleaner. I use a vacuum cleaner to clean carpets. I just love how soft this scarf feels. It's perfect for the winter. This is a tape measure. Measure. This is a lamp. I use a lamp to see in the dark. I use headphones to listen. This is a helmet. I use a helmet to protect my head when riding a bike. This is a colander. I use a colander to drain water from pasta. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry in the rain. This is a remote control. This is a remote control. This is dental floss. I use dental floss to clean my teeth. This is a hairbrush. A hairbrush. This is a hairbrush. This is a scale. This is a scale.
use tape to stick things together. This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. These are pliers. I use pliers to grip things tightly. This is a blanket. I use a blanket to stay warm at night. This is a computer. I use a computer to work. These are headphones. I use headphones to listen to music. This is a trash can. I use a trash can for garbage. These are pruning shears. I use pruning shears to trim the plants. These are winter gloves. These are winter gloves. This is a faucet. I use a faucet to get water. I'm going to... I like to solve a puzzle. I like to solve a puzzle. This is a raincoat. A new rain. This is a raincoat. This is a nail clipper.